umupira ogwo gusanirwa cya Nyakasharo mu district ya Rubirizi kandi ugubira guri umupira gwa kabiri rurengo rwa quarter finals banyuma yo mupira gwa bandeze kuhwamakaza hatina tebiro mu katimba ka mugenzo Gor Nyamunegere hangurira district ya Ibanda iziriho mu cyeka cya kabiri cyo muzanogo kandi tebiro muzanika kuri Javira abazana ba district ya Ibanda bacoborire kitumire bashikabanguze kandi nuko kuraganisa bahagize ko barakuza kugomeza mu bakatware chikopeje no kurugibana mpaka Rubirizi umuhanda gwa gutanguhi gwa gurume byina konka tuiza twina plan yitu twaje executinga twarebuka ngo tuza kusinga game kandi cyo twakora twasinga game tukuza sem finals nyenda kwamiza abanyibanda bona ngo ntukikana finals kandi chiko point 9 okurge nyuma babemba jarangu Ibanda te kudaterarage mu kibinja Ibanda te kukoraje ngo te kuteba naza izoberi nabapuruvinga ngo tubasa kuteba konka the fact that ekibinja kitube turumu all the teams were good. We Dr. Ninksima John Paulo umunyishengere y'Ibanda y'amashuma agizire ngo bonka bemembeze nabaza kukorekera kubasika kurebeka ngo batware chikopeje pamiza buryo mwakureba TVG buryo mwahurikirize ite twaza kushitama nkabebembezi bibanda twarundana sente ezikwetagwa twaganira n'abazani bitu twa preparinga je team yitu kureba ngo twantuzo mu semi finals ntuzakwa twina mani agakukira gutube twine nyuma then tugende tuzo mu finals na Nechiko point 9 Ibanda umuzocerwa wa Yuvitabo kandi ubahatiya urukuteka musento mu mpakeze ashoborire kunikironje kutungure intaranta zemenyeto na mnongo kurabiro mu byemizana muri akuranga twakwataraho no tukurabiro mankore cup kuranga twagezaho kutongoza okugezaho kutumbura emyoga y'abinyeto okurabiro umupira muri zo batwantureba Ibanda kuzanana na timu ya Rubirizi katwareba abana bakwereka talents zamani Ibanda neza kwatana na district ya Kiroro mu semifinals kandi urarabeho na igita mpaka zakamaririzo byashakwa Ian Kankwasa abatara West.